Uoba no a walk run will be in front of mammy. Minyano, I'm a pedo, ne ho ye me fe. Na ho fe ke kamajubo. Yes, what the wa for ma Misrono. Oh, Bama Jay. Uoba no a walk run ho ye me fe. Minyano a mewano. No obu sanity, Tabby. Wababra ni afro saying was what ye jewa enam simapira wa forma samano bema shia abua boso na mani eden na nya de kura nya ne kura twe woni mu no mu obanmu wo wi obadwane akoda ade achi na kan kase nso a were bete were tenso a wapira na sha ho na ewewe wa forma sebio yasibi mu kura dare binim abaifo na homne ma abai chewa benewa asantuwa baduwa chumwa duwa tiwa hene wa buruwa samano bema wuhia bia ginaye yeso obechiro se wona wa no na wa forma bema nko e wo ba no a wo nkra no obi mfra na ma nya no a mepelo ne ho Minyano amepelo ne ho ya mefe na ho fe kamagini bomo yase wode wa forma misrono uoba no a wo kra no obi mfra ne mami o minyano amepelo ne ho ya mefe na ho fe kamagini bomo yase wode wa forma misrono yeah first pa yenu nanom wo mo si ye sha hwini edugu esisi ena de mai wani si etwam ubeshi oba bia na hwene egu ne to so wani boso no anhya ho so abia yew na anu akwa madidi amigina tamu yimisim mai twam miniskirt akase beti achima henche mefrebi menya gon wo ba bre frau sei washwadi chewa ena misimapida wa forma Nsroma kae na abadum die washwo banum Guinness wonum Guinness na bi chaloka maje kota nan mani aje ebu ani soa na abo ya ase binim sama wie ena dia me bura koda so oduma nkuma eja pari a wo ba ko shetokuro ayebo ho se moto ohuo ena mi fenda sio wai kura na eba wiri ira ye modua anka me nso mekasa wo ba na ya me den wo twetwa wie ye eka me fried rice kamika buruburo wa ni ba na ni me yeda koka wo so mi mu a wo twe me na fom kirikira ba ma papa madaba Muhammad ni munisuo wa ni ba eni ade abie usia wa ni ba bema ehe abu aboso anya sadia wo be kire se una wa no na wa forma eni edi fita ba no a wo kra no obi mfra ne mami o minya no a me pedo ne ho ya me fe na ho fe kamagiri bomo yase wo de wa forma misiono wa mano asantu wabino ohene wabino duru wabino ti wabino kumi wabino obini wabino che wabino foli wabino chamanwe wa mano asantu wabino ohene wabino kumi wabino entiri wabino duru wabino bene wabino kasi wabino ohene wabino kumi wabino entiri wabino wa mano That's it. Nidine Nsroma enyasem ketu akra. Na thanks for not letting this style, this kind of music mo amano anko dana masomu na Nsroma Kwadee wono o sha ase enye na asem kra ache papa mekai utimi gileg bosum twi nyina boss na kire se wo se ho ne ade fanfe mo ne ade why na enwom ne title ne ade ye boss sisi e wa forma na omnu we nya asem wo anyu de mekai because what say asante wa chewa benewa shi oba bi na oboni din na wa so a ntem na no afa ho adwen dane ye nim se sama ye nim o musuban wa forma no omuye good pa kumi wa nso ka ho wa saso nko ade demani mi won me abrasanto no ahia me demo amisa me afie du twumu akoko bisa
anytime you almost had the post to nimdino me fie bruwa no abeka me no me fie bruwa jamo we mi se wo me wo hene wa se da bi omo dino because omo nimdino de din ne ye o man omo nim se sa din wa na nka to obi de wa pe na se wa ba yie so wa de ase na se wa be ka ho ye mon komo oni Okomfo Kwadee Nsroma da oh me ne na hia me Nigeria hia abon komo me ne hia akra before quick action oh okay yeah ye hia ye didi komo te different bi yasin and ye fia ye di ohunu se o ne kind of style ni bi ohun semi obi that was na Shatawale Kwame Eugene and Kwadee that was 2020 okay yeah I got 2020 no 2016 yeah Ghana Music Award and menini share yeah tinaminim and the old manager Eric so no was printers ko to baby the sport to tinamiti me ko kwasra ne ade intinaja me ko kwashin Eric so free man Eric free onyame fa ne currency o mama konya bebre on ho me performing more performance ye see mu ache Freedom Concert Part 1 and 2 nyina performing Kumasi Sports Stadium Nancy Akra your friend is saying Freedom Concert Shatawale de na Shatta de me performing first and second nyina performing no send sa refresh for Mr. Nas on one inviting me and now we Osekrom invasion Shatta de no so me performing Lawson FM for dinner bar and the only Shatta was Iron Kofana na yes me no was Iron Kofana say unze Shatta manager Sammy Flex yeah Flex one who me wakra but who me no say what talent no Shatta no plus FM host to me Willie Roy I mean funny credit yeah Willie Roy the man said no talent mikitano min koso na me a shining star na that time we Roy Arnold and it was a movie for or quiet and entertainment city when also invite me Emma me koye and me ankasa no minister Kwadee na rap battle the whole Ghana artists be no baga on Kwadee rap battle 203 Kasahari Dr. Duncan and also na me hozo temasana Kwame Mushushu ojume se obefa me koye satani start Kasahari Dr. Duncan enti me flow na doctor say okay sa Kwadee na lead you yeah and channel for na TV3 for about fresh okay and on befa me ko TV3 WhatsApp the WhatsApp no na battle to battle when nti sa Kwadee na me the battle here but that time na me kutadi obusomfo but a chile and me busa nyame no so me mfa Nsroma ti me Nsroma ne de every tete say Adum TV say omo de michini ya kunkum baja keteke show ye kwa sister Sandy ni OPD ni manager Remo so omo mu ni minti say bia komu ko show bia that time di Nsroma na ansana TV3 so Ontario or they me call Cape Coast Festival enogram ma family mu CD family ne bra umana ne manager na me no mu di nkomo kasa se ngo mama kwanya me family nye bibi ti na o mu gitum na de adenti me ma o mu CD na ja ye bobon koma na di frame ti anante nkuro de ma chini nkura anti me tra tu ni se kura me chini e bia me bodin areas kura ma chini Ghana ha track 2 no yenti e no ne hwa de ansa na e beto aso a ya to aso okay we na okay I we yana me kana Yangwe. Beat that melody so music. Nsroma aba fraki che mi bre o yasie na nenya mi eti e bisufre akokoro bete wo bedi abe yasie abebre se me shanche aba fraki che mi bre o yasie na nenya mi eti e bisufre akokoro bete wo bedi abe yasie abebre se me shanche mabre wabrani media ko mabre ya be ko me ko
abofra ke to amasho brasia yasoma mesro ehwe amasia twedie eyemre nkrabie monadanie mimpaba mensuruma bebie dachi misumeyeye kwanta nan shio mi huni ya mifo na nenyamie chira mi kwanyo abofra ke to ayese bie mapem abofra ke to ayese bie mabra abofra ke to ayese bie mapem abofra ke to ayese bie mabra abofra ke to ayese bie mapem abofra ke to mi bre owiasie na nenyamie tie mi sufre abokro bete wo bedi abe wiasia bebre se mesanche abofra ke to mi bre owiasie na nenyamie tie mi sufre abokro bete wo bedi abe wiasia bebre se mesanche yesi ya utu siesu a woncha tentere nokure ya utu siesu a woncha kese abofra ke to amasho Asie, yasuma mesro, ehwe amasi atwedie, eyemre nkrabie monadanie, wobra mamunti, metukwa mi bafie no, medical sinkwantia, eno kire waba, ena makotwabi, kwata bia ne brown, kwata nine, ebia ne brown, bama ba mabro, mayesra, mikosia mabusua, mebo mamanie, ansani abomi atenasie, enu akire, ofie ni pasi wo mame hontome, wade mpani atuatua meto, metrase de na wome, na me de pepre, wobra twumase Wabramase, Minamami Kasakasa, Metutumensa, Asamabronsa, Akoncho Musam, Yakani Wonim, Sawan Kobia, Yawase Yanko, Abrante Wamada, Mihame Kromo Kron, Tontumba Kamia Kame, Lega Masotono Tono. Beat that mental soul. Haba fragi libre owiasie na mi tie mi sufra akokoro bete wo bedi abe yasia bebre se me shine haba fragi libre owiasie na mi tie mi sufra akokoro bete wo bedi abe yasia bebre se me shine go nantie my bro go nantie my bro wate go nantie my bro go nantie my bro Haman senye na dimi ya dansie ko nantie mabre bema bekota kwa Pristia Bondai aboso bogoso bompeso univali ateku achempem dama makwaba nsansa ko nantie mabre akra hozla babena nola katenga savrumu kumungu yendi tongo bongo baregatanga wa chirepone bale bamboy makwaba nsansa ko nantie mabere wate enzima memu beziama tikobo number 1 number 2 crofo telekobo kazo alabo kazo asase tre salama takinta beziama makwaba nsansao ko nantie mabere wate she ko nantie mabere sashi wanchi kanso ya braso insoko manje brohane bana makwaba nsansa ko nantie mabere wate nkoko kurana minfaye kwa beponu so makwabo ko nantie mabere wate ko nantie ahafu Kenya se obuase hwidie goso tepa bechem twabidi makwaba nsansa ko nantie mabere sha hama bekota kwa Pristia Bonda galamse anyeye ko nantie mabere aboso bogoso she wasada mai hunivali achempe bompie so makwaba nsansa o nantie mabere wate tikobo number 1 number 2 wanyere takinta tiwa titu enkrofo atelekobo kazo Ewian half a sni elibo asase tre salama makwaba nsansa o nantie mabere wate nantie mabere borigatanga wa miri wango sankase babena nola katenga savrumu tumu yendi tongo bongo chirepone makwaba nsansa nantie mabere wate nantie mabere mikuro mukumase Kwadee buho akom kwanta kese Offenso ahinkuro makwaba nsansa go nantie mabre wate go nantie mabre wate go nantie mabre she wanchi insoko ya braso tanso badu menje brohane enkuna makwaba nsansa go nantie mabre wate tintampo tamale makwaba nsa go nantie mabre wate go nantie mabre takulade abrofo makeseko she
Yena City, Makwaba Nisansa Wati, go nantie. Mabere Accra, Circle, Carnation, Odona, Geriche, Nima, Mambobi, Share, Sahala, Krana me fire, go nantie. Mabere Wati, go nantie, Mabere, go nantie, Mabere, Share, go nantie, in Coco, Niwa Brave, Equiase, in the Yam. Yeah, Makwaba Nsansa go nantie, Mabere go nantie, Mabere go nantie, Mabere go nantie. Wabrampa. Na eda na Ghana nkro ni nyina watimi achia guti ma obobobo no baako sa. Ana mpa so wachini. O machini ba manfo bebre bedi mi wa dance. Ana kura mi ko bia so metena ho. Oh, okay. Metena so a me say de hu kuro no ni nkuro nkituom. If you say once I matena ho na magidin no because that time no na me to Kwadee pa. Okay. Enti na Kwadee na mo frɛ me. Ti wa onim weki pini ade ade. Enti mechiri nkuro na chiri ni nkuro nkitu atwa no ho ahie nyina. Enti moment I mean frɛ na ba bia so me make sure say me 2 years. 3 years, 1 year. Takwa mpo de mafani say obi okoje. Itimi ko 1 year no maba. Ana ho me ye hero. Me ye ayibi ma FMB. Okay. Ema ebehite. Okay. Nti ema takwa no. Omo pe masem. Nti takwa de me tena ho. Oh takwa for de me yada omo. Wow. Omo ye good. Takwa a nice place. Na UPA studio he o dressing no. Unamwa engofo hia wa ya wo mo nka ho asem bebre ka ho asem but who say legacy no ya mananyra. Okay. Ya mananyra. Because telebo nchake onyame mfa ne currency ode ba he obo ba he obrafo ba ne bla panyi Okomfo nso bye, but unfortunately, the boys need akata. They say, "Akoye, my boss kina Ishoba." So no, they no better Caribbean invite him or the Miyako Borigan and Akobo. Kina Ishoba ni Wiala na mahunse. Still omukura tradition. And me my legacy ninja because legacy no once I meet the Kwadee na months no say me the legacy no so count. Now man fulfill legacy no more. Say akata nkwa ba we so na brofo ani je ho so broni no no ni krom no ntade ne papa no ne eton no ndi uko hye match we na de call be ho enti me mfa ne se eba ne se wanya akwanya bi se bia utu kwan akwa issue addressing se ya na de beko dressing we ya no me we be fire airport akọ me be ko ba bia me gram passport nkwa de beko no very come issue sorry na me hwade pinwachi kakra na nim se enye de camera na be capture na na che se say ya na ode na mo obi eh talemsia wanimre sa me Brian no na anya Brian na obi be da hu me so me ya Brian no obi on say me Brian na me issue eni me ma legacy nenyra legacy ne de na de me ma na yira me skuta musa me kuta musa mama fo say abrofo no so bo say enso e culture ye de ayeso ye de bibi na je say afei tenase na twen we no eba na say ohunu say enenwom no ya yira wo ho. Okay, music is dynamic. Okay. Sani obrafo kan. Yes, music is dynamic. Esesa. Esesa. But emian to ye dada ne ntwene. Okay. Ye dada no so ede. Akoye se e very say so for si wi asenyum. Den na wi asenyum. Obi abo owo nyum. So for abusuani wu o ma sore nyum nko awu. Aye na se ye bo owo nyum. Talent no asundi nyame di che obia ye ni wi asenyum na mum ye wo nkwase anyum
Okay. Any wo nyansa no. Say oh akwe wo kan kwase asem pa. Akwe de o kenyansa asem pa. Sanity. Enti nyom no ye kwase anyom. There's nothing like ewiase nyom. Dabi anyina ti wiase. Enti nyom bia bebo bia abo no wiase. Abo ni wiase. Enti nyom bia ni we ye wiase no. Yet wiase. There's a fan say enyum ni nyina ye wiase nyom. Enyum ni nyina ye wiase. Say ya sorry nyum o. Say ye de uti wiase a boy no kwa de wiase nyom. Na emom ye wo sabe enkwase anyom okay. So akwere wa bon kwase anyom pa. Oh akwe nyom ede. Ufike na ata na nyom ede. Fame ye na nyom ede. Ati ase. Asa akode na nyom shata wali na nyom ede. Say nyom te say one God say. Utie mu nsema. Ati ase we say yes. Wa bonyom. So na nyom ede. Nsroma upie mu acha ugidi se edi enti na dada wo so enhye da mieye. Bro. And I can say a lot. Because me tie wonwom wa hai. Enwom wa bo bia ye classic enwom no ede anka wo se sabri die wo soro ho. No correct. Na wa wotwa ade na ama dada untimi nusuro we. De nya me baby aye. Yentimi nkasa bebre. Ya fam ya kom edru bre bia wa bamu. Mabamu mu edom bu mabamba me mabamu mu. Manfo bebre bu mabem. Pa me mabamu mu. Because they make obi mposi me nton me nyom. Me nton ma obi. Na me nyiska no say me destiny no me nton. Me di me nton me destiny. Mabamu mu da. Me nim say den medu. So I just share medu. Me track 5 me ko ball baby. As no we can say na nyum we ntum fa ma bontin am so. Be so this is high life. We dey say ye ni beji o. We dey life man for no kra bebo. And at times na wasan dey abonyo me kwa kotua mo bi di akoda no. Ene ye bi asi oyerepa. Ene ye ante na kasa case we bi. Obi aya no wedding. Mama nempra konyem no mo asa ye wedding ti wedding ase. Nempra ko boka ye wedding. One nempra na anya hweda. Na je sa sem na kan no nyum we se ho. E se papa. Utia no be de koda eya. Bema wo kwa utia no be de koda wo. Kwa utia no be de krono. Hey. Nsroma ni e kwa kotia mo bi di akoda enyumere me ba be na kwa obe wedi me wo me kwa kotia mo bi di akoda enyumere bi mi sumi e beda obe wedi me wo me kwa kotia mo bi di akoda ene mi be di me dokono kwa obe wedi me wo akosia mansa de awuye de jawale ne antwempena na oba ma wawo usole a wontina fie kakra no apie afa mrantie mfikire na adi atrantwie enanu mitwam ye kroma huhu amanfo abochenku mikotie ya madamfu atongo wase wo afuse loto bingo kroma mema ya masuande de woko ne pade de yowo wo ba wafo mewawo sankie ntina ne enwe yama se de otwadi amponyanko ba hye no nansu akokọ amon prensa wai miama mani agina mintumintina kambese mada medo seto dantuoma wo mididi enko wo ba bra ho ase timasemase na ayade a hwo be ma ase sesane ma timani so abro meso kotena ma meso kotia mo bidi akoda enyumere me ba beda kwa wo ba wadi ma wo me kwa kotia mo bidi akoda enyumere mi ni misumi e beda ye oba wadi ma wo me ka kotia mo bidi akoda ena mi bedi me dokuno kwa oba wadi ma wo obeku amabere magu me koyo ho ade sebe ohu ka na chefunu mampaba maboni nyina wie hene ade yeme kroma mate sa umprane ya mensa na subuana mimwa mate shamrantie bodwa wana jishe mkonya mate si asiwa kata hema na subuana mimwa tamua tabon wa prona bona moye bobra pamientu abedia waya makrom ha sese ya tudi ya fratra hepa
obi so ko se ma koda obi so ba ye ne me me la sawa woba ni odi ye me awale afunu me medi mi suja ko trama me so na ba obra enkura ni nyina won sabe ka omo ehanu anu no woba me ni wawie utu ha mo bi da ya e ka buruburo me kwa ko tia mo bi di akoda enyumire me ba benda kwa woba wadi bawo me kwa ko tia mo bi di akoda ena mi ni sumi ye beda ye woba wadi bawo me kwa ko tia mo bi di akoda ena mi be di me dokono kwa woba wadi bawo me kwa ko tia mo bi di akoda enyumire mi ni sumi ye beda woba wadi bawo we ga go okay enyum no de pa enyum no ye kama na sabre producer ne hwan for now dear mini producer for now the only producer bia oh okay to be a na adwo so person no ye adwuma bia no ekwan dem ebia na ye friend is saying along the line na afi ni refi kura na ya mti obi person contact wa number no obefre 0594 29 8180 0594 29 81 80 na second one also 05 yen use number ba ko pe anti sense sa number no so 0594 29 81 80 me kwa ko tia mo bi di akoda bye ya bono but anyumere ya mo a na ya nkokwa de because eno na megidi se ma ye bia ampa ene de ye hu se apart from Kwadee no bia bi track 3 no anansesem ana madan no ba story ameto aso madan no ba oh okay ye beto aso na nsa na ye beto aso no said the make ya na shows no eba la unya shows ni ana for now there say what relax kakra shows no me relax show ba me ho oh okay show ba me ho obi obefre any show of ram ba who ye bibia de frem and the kind of nyum so out no I think obet me ato ni nyina so live band meboa easy cry it's me abon live band perform a live band easy many aja ko shia wo bono madam for police penny bi ne papa ndie ko bono adu kofi adu ni aja ko comedian many ne ko shia nti ono so hwe me no no it's okay ono me be ye we no sanzu hu se me se fra mokom nti sa na tie dia na ese ne dia na me but also me ntwen ga cry for the live band no because for now no I say breaking him but ye hwe de nyame be ka na ye no kre ye de si any to me okay de nyame be ka no ampa no na ye be so track 8 na wo kan 3 track 3 no 3 okay Adano Beat that mental so eclectic music. Nsroma nie hama bani aha yanko akomkwa na tuncha ho akomkwa na tuwaza madano ba woba bema kobedi ewo woba bema kenye yo madano ba Batakelia doesn't you get papa Batakelia doesn't you get papa Madano ba Yanu mutie Nsroma minie
me frefremo se die nyankunto frefre suare pa hema koto eye ba sem ne sise chejama sia ma tumpan na Okomfo bi tenase ye frɛ no Komfo wiase wa bene wa hwane oboma wiase afa na nyina wo bi atenenka osikani mi ne yira tase fihia biasa wo ba no won ho ɛha no wati wo Komfo nka wantwentwan ne nase wode ampepre fa ne ri ko Komfo nase na na akwa aba ekwan so bɔkɔ na na minie sikani am diska to mprada Goma de sikam no obi ansi ho akan enso sebe awobom se de adwonso aba akokɔ me peba bema da chiru wa wasimanan Okomfo so sikani a wapie de wawie wore bema oba eba bema etia ntonchia osikani agina kwankyere wokɔ anadwudwu bema mfanya akwadworo ogusu anu ayo kwa na tuncha ho akom kwa na toaza madano oba Uwa bema kobedi ewu uwa bema nkenye yo madano oba batekeli adosu ti unkre mu papa madano oba ofia tuata obayenyi nsai abosome nkuraba eni isaniye wakwa woso akɔwo wawie wafane ho afane ba wawie ya ye dienie wawo ba adios kani penensaka na ni baba frenanim na ni ohancho asese bi kusie bia ni modafo sano wako Komfo suani bireso na ni bo sikani anim na ni munyane fe Komfo sikani anim na ni munyane fe enti o so no ho wa pribiribiri sani akoma sinu so waboa sani suma yakoda atone ni adwenkyere ene nsamka wosuo sikani hadi asem wase anana wadada me wadi mihwammo meira wo afa ne ho afa ne ba enso nyanchie echiye no ena me mirinya ye menya babema menya oba wosikani wo Komfo Komfo hewie wa pribiribiri wasina komoba waboa wosikani anima wosuo sikani de nyamde mama bia afa ne sa na wonyumnie madano oba woba bema kobedi ewu woba bema nkenye yo madano oba wobua watumi ya pe wosikani wonu Okomfo asmo kense dabi dada ebeso ani pitiri asemboni ntina hemfie si ho wosikani ye hwe aboadie wode beche ana obagina adie ekirei buba bibie Nsroma we ewosemi kirem Okomfo no sikani yesi ye akomkwa na toaza madano oba woba bema nkobedi ewu woba bema nkenye yo madano oba batekeli adosu ti hunkere mu papa madano oba akomkwa na tuncha ho akomkwa na toaza madano oba kobedi ewu woba bema kobedi ewu madano oba batekeli adosu ti hunkere mu papa madano oba yanu mutie Nsroma minie me frefremo se die nyankunto frefre suane pa ma koto ene ba sem ne sise jama sia ma tumpan na Okomfo bi tenase ye frɛ no Komfo wiase wa bene wa hwane wo boma wiase afa na nyina wo bi atenenka wosikani mi yira tase fihia duasa wo ba no won ha no wati wo Komfo nka wantwentwan ne nase wode apepre fa ne ri ko Komfo nase wow Nsroma bakope Nsroma ze me Nsroma no odem track 1 Nsroma odem bakope Nsroma muni we mama manfo eni we koma mrantie ne hodye seniedinfo wotutujagu otumfo asefo amokom kontini na natakrasefo akola wiswa mifira mokom makokomani anyame ya mifiri bonyire mini adaje meseme mre menwere matena hodwo adwodwo me ho akola wiswa manu ato Nsroma nunie mabie mani abro me chopre mre
prophet nunie wapie nani abro wacho premre Nsroma nunie mapie nani abro mecho premre prophet nunie wapie nani abro wacho premre mayenhwe ham yedi misike adwananka aboadi adwa kwankie nyan kwa chadie ntubi no pepa ne nsakwa ye kwa hwe muri konkonti ba mi yinka musumi koma bebo mi ho adwa na dia kura na kamene mu woyo pani trafie ma sebia semfo mi sumu brebre magase mu hu amene mbako maje ya mu se kamba totoa papa so wago pramai so ama mafamefo amaso mapia ni bere so obi atwe ne ho mani abere me chopremro hyebo mu a yabo ni ja wapie adikanfo credit kan be di akire na hono ni mi di asie ene wa gyegireje me ma odue akukọ odue wo be ma ofie obi amodam kofiri obi fie wo bodama odi firi fie na ade abie wafo afifa enya be chemne ne kwanta obra amene mu mienu yabo no sie trase ne asisi a osamo ma me sisa minka fam kuma so boa me di Nsroma no kura abamu tirimpusa esu wo wia esu oboso me na so Nsroma maba ama hayaga okwan so sisa ade asa usra panie emese memre na mini adagie uni adagie unya baye tira me se wa ye daye wa ma baye manye uni ba so amede so obi ngase putro shine ne no jo akuru no pie mani abro Nsroma Charlie ano ehye papa de drone de mama matiefuo kwan no omo nso etimi abam abusuafo we de mpanyimfo se edam dadwa yensi so na bomodin na frɛ na nso brem wo se kurom ye wazoye bomodin na frɛ Nsroma wa ha mejidi se sabre de waka Okomfo Kwadee gidi 0551599933 eno ne number me de ye adwuma wa ha 0551599933 zara 0551444933 0551444933 0551599933 me wo ofreni odikan ewa homa so hello EJKA. Yes, sir. Baby, I'll tell her family. Me that's it. Me I think we are Santa Mampo. The same channel preaching. O channel what am I mean you? Oh, me da mama ma for my decisions will soon. Tadi JK na we mu ya ba ko hu omo ya do mo ba sa. They would start to read the Dubai. Ai. Sanity na obi kan ni nyina ye. Ai, o de ma mean you. Ai, la mission pa no nko so no onye do ya no. Wa mi afi Okomfo Kwadee papa. So ma talent na anya. Tadi JK kamenya na ka one dey no do ne ba ne Okomfo Kwadee na come collaboration. Ya de bia na ka Okomfo Kwadee. Enche kra. Ya de niam abegu akwem enche. La mi shra papa wa bu adwuma pa. Me da na bi so tata ne. Oh. Me mi shra pa. I want to send to you. Sasuta sankobi. Ya tumi huwa jina busa abrewa be. Abrewa ti me na jo fosia. Wa umi hunu mu enu odi kan chibu ye. Mera kwa pa. Wa ntibase enu odi toye. So hello. Open you din baby akasefi. Me did an answer pon because free man so enkwanta. Yo nana mpacho mamintio. DJ ke Nyamisha pa ene adwumaso a obo. Yanu mu se di filu papa chance yenso yensem twerefo ni bi. But we o ma fili papa. Enti je ka che nua be mare se atia embu benifo se ne de no echen ababuwo nyina eno kwasem enti de meka ne se babi obedu ne mu se emwa be fi ho aba enti ye bom paye e de atalechi ase odomankoma se omwa na embrepa mu no ono nso me se ne kan ya behine ya me hia mo pa ya me hia so me da se